Iya. Cerita cinta kita wong loro, anggapan impian, selamat tinggal sayang. Terpaksa kita pisahan, 17 November. Kanggo wong sing teristimewa, sing duwe 17 November. Kanggo panitia unjungan buyut bungkus anak putune Keding, semoga terhibur bareng duwi warnane. Kanggo nok ati Rengganis, nok Wulan sing duwe 4 putri. Nok Wulan tetes banyu mata sing teles nyirami pipi, rasa beli tega isun arep ninggal kari, tapi terpaksa kita kudu ngomong apa antara kita memang jauh berbeda. Nok Wulan sing duwe 4 putri, Nok Wulan isun beli tahan ning fitnahan lan hasutan, tertekan batin Nok Wulan, hubungan ora sebanding. Nok Wulan ning fitnahan lan hasutan, cerita cinta terpaksa putus ning dalan. Nok Wulan sing duwe 17 November 4 putri. Setan kamuji, 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 setan kamuji. Nok Dini, Nok Dini, wis cukup sampai tekaning kene Nok Dini, Nok Dini, Nok Dini, kabeh ceritane Nok Dini, Nok Dini, Nok Dini, Nok Dini, luru ganti sejene sing cukup ning segalane. Nok Dini, Nok Dini kesuwun, angku segeran, angku segeran, angku segeran, angku segeran. Cerita cinta kita wong loro, angku segeran. Anggapan impian angku
segeran. Ya, selamat tinggal sayang, aku segeran, terpaksa kita pisahan. Sing duwe 17 November, tetes banyu mata sing netes nyirami pipi, rasa beli tega isun arep ninggal kari, tapi kepaksa kita kudu ngomong apa antara kita memang jauh berbeda. Pangeran Ranggon, Pangeran Ranggon, Pangeran Ranggon, Pangeran Ranggon, duitnya sepel. Pangeran Ranggon, Pangeran Ranggon, Pangeran Ranggon, Pangeran Ranggon, Pangeran Ranggon, Tara Ringkyu. Pemuda Pondok, Pondok, Pemuda 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 Pondok. Nah udah ningan, Pemuda Pondok, Pemuda Pondok, Pemuda Pondok. Wis cukup sampai tekaning kene, kabeh ceritane luru ganti sejene, sing cukup ning segalane. Sing duwe 17 November, cerita cinta kita wong loro, anggapan impian, selamat tinggal sayang, terpaksa kita pisahan. Sing duwe 17 November, tetes banyu mata sing teles nyirami pipi, rasa beli tega isun arep ninggal kari, tapi kepaksa kita kudu ngomong apa antara kita memang jauh berbeda. Tara Ringkyu sing duwe 17 November, semoga seneng.